Barbareng mayatan. Shoutout apo dita baba ti XFM welding dita. So Yan, taga Quezon kan giti katropa tayo nga sa mga katropa nating Bisaya diyan. Nandyan pa ba sila? Yung mga dong diyan sa baba. Nangarti kayo mga pasamak to ta. Kantahan natin sila yung Bisaya na chatcha sa mga katropa nating galing sa Cebu. Yan, nagiging dapat di tower iti XFM. Ato yan. Yan. Para kada kayo amin ita. Pasayaw ako dahil sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Ngano ako nga ana mayuban. Magsayaw giyot taday. Di lagi ko kaywa ako'y gusto. Irog-irog. Unsay irog. Irog-irog isang naridyo tayo. Pahalo ka kaday. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Ngano ako nga ana mayuban. Pahalo ka giyot taday. Di lagi ko kaywa ako'y gusto. Irog-irog. Unsay irog. Irog-irog isang naridyo tayo. Kanindot kahani mong mosayaw day. Mura ka og hanlolo kay day. Kanimo lagi ko'y gusto. Ay kanang imong sinayawan kinaraan. Kanindot kahani mong mosayaw day. Mura ka og hanlolo kay day. Kanimo lagi ko'y gusto. Ay kanang imong sinayawan kinunsehan. Pasayaw ka day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Ngano ako nga ana may uban. Magsayaw giyot taday. Di lagi ko kaywa ako'y gusto. Irog-irog. Unsay irog. Irog-irog isang naradyo tay. Irog-irog. Sibog-sibog. Irog-irog isang naradyo tay. O irog-irog. Sibog-sibog. Irog-irog isang naradyo tay. Beta po, keta po, ang subli kayo kasi ayat, kita na panawan mi, DJ first live mi apo, kamuy mo ti internetan na haan nga mapagtalkan, iso nga pimanaw, ayan, naputod, katag subli kayo nga rin, iti barbaro apo nga kalulukat ko nga channel, ayan. Okay, number apo nga yung kay pagteksahan, kita papalay na nga, awan ti mo, pupurana una yun, di ka agululdag, agururay ti panaglepas, todo, 0905-808-1259. Agsaw ka balong. Siguro tayo i-share ko ulit ko Isungarot kay Mapsut. At damanen. Nagawan sila at damanen. So pay, at namanan ko na may saman pa nga one day number one song from Sing Sing Balong. Sagot mo kini sino di number one? Ni may makin favorite na tayo. Yeah. Yan, Auntie Nilda. Yan. Ni? Auntie Nilda. Yeah. And
Edgardo Tabelisma, watching from Qatar. Jayman Laglag FM, sir. Okay, damdama, kantay mo data, Laglag FM, ano malagip mo amin nga nakautangam, nakabasula. Lagi pen tayo amin na kita. Okay nga rod, para king kakabsat nila. Solo mo na kita. Ito nakasolo ka kasi dyan. Ito. Al-alwato nga minti, kudit-kudit dita ka, among data digital ka, delikado data. Among imasan unay ti ag kudit-kudit. Okay? Sige man. Baka dyan solo clear ko na. Hindi mo. May matan ka din eh. Ata lang na pindong-pindong mulatan sa kaysada. Yan. Pingay. Yan, okay. Maulan na hapon po. Ayan, mabagyong hapon dito sa Isabela. Ayan. Larry Gumangan is watching from Abu Dhabi. Anapa, iti arami din tabalong. Yan, parakis po ng tapno di ka maila. Ano ni Joe Corpus. Yan. Sige. And watching from Qatar, tayo man laglagi pen, sir. Thank you and God bless po. Tatepe lang, dito lagi pem. So nga, tirain taman. Siyempre, narigat met no, puro lahat dito ay makaliplipat. Hindi ka mangliplipat. Ano, manglipat. One, laglagi pumutatan. Okay. Watching from Seoul, Seoul, South Korea. Yeah. Ayan, pa-shoutout ka na Kalugaragi sa San Mateo, Kirino Isabela Agbiag from Larry Gumangan.
Okay, as requested, here is Laglag FM. Kasladyak maklo, panakabukaw ko, kakisunang ayat ko. Jakman ninanama, ama suliso ka, bayat ka awan ko. Narukog man kayam, dayta nakin mo, kararuakin puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, rigat ko kento. Lupa karagsakan, di pa nagsagaba, awang nabaling ko. Nunang namaen, manilang kong kasapulan, siya kung ta'y lipatan. Diyan mo. Lunaragsak ka, di ta sidong na palubusan kang aro. Gemnudong tento, aldaw nga papawi ka, pamakawan ko diyak may pananama. Laglagi ben, awan tinakurangat, ken nagpasulat. Kan boys kawan, si kan boys. Tatuy ayat ngayon pa rin na, kaya tawan mong harta. Ngiltiin subad mo, nasaan ken lindo, usok ti sinugatan. Apges ken panaas, tinaglinakam, ken kaaman ang nalila. Narukog man gayam, dayta nakin mo, kararuakin puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, rigat ko kento. Lupa karagsakan, di pa nagsagaba, awan mabalin ko. Nunang namaen, madinakong kasapulan, siya kung ta'y lipatan. Laglagi pen mo ang pinagrangat, ken nagpasulat. Tatuy ayat ngayon pa rin na, kaya awan umartak. Ngiltiin subad mo, dasaan ken lindong, usok di sinugatan. Apges ken panaas, tinaklinakam, ken kaaman ang nalilaw. Apges ken panaas, tinaklinakam, ken kaaman ang nalilaw. Okay, Karba, actually kami with more songs and surprises right after a few reminders. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Narinig Mr. sa and loob Mrs. yung Ronald and stereo Kathy nila sa Salvador, labas. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Anyway, Cabal of susubli kami nga Hilo, po sa Hawaii. review katropang June and katropang John Mark. Ito lang po numero ng programa. Adda kami manan. And kunana ni ating Sean May Libed. Hello, karuba. God bless po. Hello, Tay Pedro Libed. Request ko man idol yung no di pa nakanta dito Yawa Rosas. Okay, hamping nga nakantamot kit the end. Mila Hugo
Naimbag nga malang yung idol June ken balong JM pa request mo jay Thank You for Loving Me by Bon Jovi. Watching and listening from Hong Kong. Yan. Di minsan nga piyesa dito, Thank You for Loving Me. Anyway, orayin tayo ni John Mark ta adar arig Grenadier War. Aya, mabali nyo nga i-describe mo, nanyo tilang nga ti tangatang iti taapo, batok yung langit. Ta dito yung talagang agtugtudo ko, nagang angin pa lang. Signal number 3 kami nga road cut. Yan. The show must go on. Isong adda kami abo dito yung radio. Yan. Tayo din namin nga Domingo katawang kami. Yan. Ket bayat pa nag-uray tayo kini John Mark. Kumantak man pay. Okay. Para kita ay nakaawat apo ti ayudan. Kan makaawat tumanan ti ayudan. Agsubli-subli nga ayuda. Iso nga rod. Okay nga rod. Ito yan. Tisunatan na puluman alisto. Da ayuda, alisto, alisto. Amin nakabagyang mailista. Kompleto't papeles, alisto, alisto. Indigency, ID, alisto. Di ka agpaudi, alisto, alisto. At dati kontak mo, munisipyo. DSWD, pati dole, nuswad, kentupad, alisto. Alisto, aglaing kay ditahen siya. Sa pasapel yun. Alisto, pasunganan yun na kita. Alisto, alisto. Di maik-ikan, iso lang nga iso. Basta pagsiatan, alisto, alisto. Nga madi makidanggay, ti bumayo. Nawada ipaobram, umalisto, umalisto. Dagitat, alimatek ti gobyerno. At nantuman ayudan, alistuam, alistuam. Dagitiya kasapulan ti ipangrunam. Dagitay makatulong ti baryo hangatay rumire kalamo. Alisto, aglaing kay ditahen siya. Ta parabol sa pasapel yun. Alisto, pasunganan yun na kita. Alisto, alisto. Di maik-ikan, iso lang na iso. Medyo may basno-basnot mo tan. Isang sanga ti kayo dito'y kabatuan, kanaw. Oh, that's it. Keep safe, Gatan. Mga lakalatamot ti ibasno-basnot mo nga bislak, Bayaw Joseph. Ta ato'y kadwa kitigat, kaano lang nangibasno-basnot mo ti bislak.
Yan, nem pagkamalam yung Idol John. Ken walang Jem, para kasmanjay. Thank you for loving me kanon kung Joby watching and listening from Hong Kong. And J Bella, happy blessed Sunday Manong June and John Mark. Nice to see you again. Stay safe. Please sing Lipak Libong. As always, we are watching from Salinas, California. It's Jason and Maribel Garcia. And congratulations to Jason for being Siguro katagitan naman niya For DJ being the most for being- outstanding. yeah, for being ni awamutan DJ Na-unsent? naglaps DJ post nan. Ay, aji my day na. Oo, naglaps di my day nan. Oh, I cannot view it anymore. Sorry. Something like it's a good job ko nagpa good job ko nagta. Okay. Dan awat ng Incentive? something like that. Not incentive but kas lang ay recognition from Tesla. Wow! Anyway, congratulations to Jason. Ano di kantaan? Ha? Hindi kantaan? Lipak Libong ka no? Okay. Lipak lipong. Nabasa ni Michian Milibedan. Sampuan, nabasa kon. Juan, dati mo ni may sama, thank you for loving me. Kanang, thank you for loving me. Nag-chat natin ko, agawit kayo, kung ipig sa tianginan, kan tudon ko na. Sungarod. Yan ang garod, nga na talaga dito, we know. Sige apo, pagpaspasensyahan nyo, pero kapot na napig sa ti Bagyo. Ay ket, pinatas mi met apo ti. Ganalastos kami laing tani, medyo matanakan actually. Ikate lang ti nervyos ko. Yan. Okay. Idi chimpo, lipak lipong, ada paket tanaren. Ada men marung, emubing pailaen. Ada met balay, nga inda nagdagusan. Tenga tirabi, day di paket nagkarayan. Di ko na, day di paket, nga inayar aren. Sigin abaro, kuray no maminsan laeng. Bayatak na nang di ka lakit tigibagbaga. Pagbigyan ka na, kasigun naman o ka. Pegas ko't aglang langoy, pegas ko't agsang sangit. Ayat ko laeng, asumang lagjay igid. Gembijay ngay bakit, at akayat ket met akayat ket. Ay na Diyos ako, kastigayam ti rumaket. Nasa chat na ni parem mo JR. Idi cimput, lipak libung, ada paket tanaren. Ada met barung, emubing pailaeng. Ada met balay, ngayon da nagdalusan. Tenga tirabi, day di paket nagkarayang. Di ko na, day di paket, nga inayar areng. Abaro, kuray nung mamisan laeng. Mayatak na nang di ka lakit tigibagbaga. Pagbigyan ka na, kasigun naman o ka. Peges ko ang langlangoy, peges ko tagsang sangit. Ayat ko laeng, asumang lagjay igit. Ngembijay ngay bakit, at akayat ket met akayat ket. Ay na Diyos ako, kastigayam ti rumaket. Ay na Diyos ako, kastigayam ti rumaket. Okay, let's try
to reach out. Yan dito mo tawag kanya. Tabakan ko ti kaya na kablaawan. Yan. Yan, para request po ng Once There Was a Love. Kuna na mo, Titoy, balong. She's in another call now. Okay, Once There Was a Love as requested. Aha, talagang nga dali tamad nga malpasan. Ayan, ulitin mi apo ti nga ipakaamo kada kayo nga gana kami lang alas 2 for the meantime ta medyo napigsa iti ko. I-recommend ni Sir Jeff sa sigurado. Kasi ni Bangged Abra. Okay. Adi dyan hindi ko ano. It's a show. Oo. Christmas party ti barangay da. Ay, apo, barangay. Oh. Bangged. Once There Was a Love as request of ka naman ti lyrics balong. Deeper than in the ocean, once there was a love, there's devotion. A song from Jose Feliciano. Actually, ito one of my favorite song. Ta medyo emotional ti panagkanta dapat naliday ka to. Dapat madinga nagbayad at pinautangam. Yan. Kasi kaliday, kasi lagi puposo di kayim kung kumandidatong SB. Yan. Kanay mo ito, nagpo-posting kasi utang-utang yan. Ryan Lucas for you. From Janio, Alaska. Once there was a love deeper than any ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish and to keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love, now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Kind of sorry. Medyo naliday. Datang sunatang ang request ni Ryan. Anyway, Jerome Reyat Hazam, mayat met makailiw iti dungeg kadagiti kanta. Oh. Ngim na sisayat no, dati pangisagutam, siyempre. Be specific with your
song request. Yan. But anyway, I can't imagine a life without music. Sika. Wana, siyempre, Ano? ako hindi dengdeng no nga nga sonata kasi yan. Tsaka isa di, tagten, pagganansyaan ba? Wow. Pa, ito ti hanap buhay ta. Tay ko na ni Rodrigo Duterte about war on drugs. You cannot stop drugs. Hanap buhay yan eh. Hanap buhay yan eh. Ano? Hanap buhay My yan eh. God. I hate drugs. Anyway, kaya ko iso na while defending the Congress. Naglaing. Oh, hey, isang tingin mo lang para na kung tinutunaw. Pag ika'y lumapit na, ang dibdib ko'y puro kaba. Oh, babe, isang halik mo lang, ang mundo ko'y nagugunaw. Pag ako'y niyakap mo, kalas lahat ng buto ko. Oh babe, ako ay talagang patay sa'yo. Sa true love mo ako mahihila. Babe, ano nga bang tunay na sikreto mo? At ako ay nabihag mo ng gusto. Oh babe, isang ngiti mo lang, hawi na ang aking huwag ka lamang tatawa, baka ako'y malunod na. Oh babe, ako ay talagang patay sa'yo. Sa true love mo ako mahihimlay. Babe, ano nga bang tunay na sikreto mo? At ako ay nabihag mo ng gusto. Oh babe, isang ngiti mo lang, pawi na ang aking uhaw. Huwag ka lamang tatawa, baka ako'y malunod na. Thank you. Salamat. Anyway, for our last song. Ayan, for our last song nga po ta, masabol mi ti agawid, ta napigsa ka no ti angin DJ Barrio. Ayan. Thank you so much for being with us. Ayan. This stormy and typhoonating afternoon. Ano nagpiksa ang speaker? Di ba ba? For last piece. Tonight you're mine completely. Lobo. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes.
sa mga sumubaybay po sa amin sa Facebook. Thank you so much. Kita-kita po ulit tayo next Sunday. Baka wala nang bagyo.